Soy for Manuel ne fes fraile Samoa fai unga ole ne foi mai yaso nga lue. Whaftaita poi mai aia lo mai ole fa au popongo tala yo VAIFANUA lau Samoa Entertainment TV. Wasili ai nei le vai yaso oi to tonu le campus of hope tona I mato le afafine e le va ole fa ile ono tau sanga le matua. Na maua ma avatu yai aia o mai nei lava ele o sa ili ai ona matua. O le sile tu ainga o sa wanga o lo moli mawina le tupu ilo tātou tama ia tunuu e pe on sa no le fionga le pristene o le to manga Samoa Victim Support Group le fionga sili niu le na jang. O le tu la fwa i o whanau whaapea e tele lava fianga o tamaiti I le tupu tupu ae ai ua moli mawina le tupu peo le wha le tonu mai tu tonu anu. Ma ave ai fo I o se popo lenga I tu aingo ma tua la tu te tu la fwa I whaapea whanau. O le whaalua I leo na tupo I to inga sa wanga I le awhawhine lava leo le tu la fwai e mātua mawhaingo fia I lava o nā whaina le soifua mua mua. Ta ua I la tau na watual tene I titi lea na tete I lava o wa aia tu o aluane. Aia lua tu e tele noa se I tu lau. Mai le aima se malama lama o le tene I titi I le meo lo tupu iata ia po sona a inga foi e mawhai ai o na tu e wha foi e tangata na lātou maua. Ai o ta ua sili niu, sa le aiso na manatu e toe o atu le a fine lea I le to o manga talu mai li taimi mua mua na tupu ai. Mai o le taimi lale nei, le a wha mauti no e nofo le lei, ma wa aia I loa I le to o manga, ai wha atali susu e ngā leo leo. O le polenga talu e le o le taimi mua mua lea, tau noa sili niu e le fau le nei me o le tu la fwa I o tamaiti, o le child neglect I Samoa. Ai o le tatalo I mātua ma ainga I tausi ma wa aile leifa nau o le lumana I o Samoa. Ele o tu ua lava ngā luenga whaalawi loa le to manga I tangata ua whaina ma fau. Ai o le te atu I fuala au whaasa. Talu o nisi nao ma fuanga o a fua I sa wanga ma FSS ingai tonu ainga. Ma o atua I lava ilu I tau nei pei o le tu la fua I o tamaiti. O le ngā luenga le SVSG o le avatu le avanoa I whanau sa waina ma tamaiti mai a inga lima vai. Ai o leo mo le whai o lato suenga. Le vai eso nei, na tato mo lima wina ili whetā mo ea I o le awhawhine lea o lo o tā ua ilunga. Ma ona fōlinga fia, wa mama, ma lona ofu, ballet, wa tili tā whiti ai mamana o e wha lea le lau o lona ofu. Ta mo ea tu opo mai lea tina, opo ane lea tina, o le au whai ngā ruenga o wa aia la tau. Mai o se fianga fo I le au whai ngā ruenga le mawai e lea awhawhine o se kilisima se fia lua o lua lima I to tonu o le loto o le campus of hope I tuana I mato. Inisio tala, e se fulu ono potu o le whaleaonga whau o saina to amua le ua wha mautu mai nei, le whau sia ma wha atupe le malo Amerika. O le vai aso nei lea na pape pai le nā malianga wha apitoi le vao le mtanga ruengoa o ngā Samoa, ma le pulenga o le ofiso o Amerika ia pia. O le aonga tulanga lua saina to amua silia le ono se lau whanau o lo o ngai, mai o le isi le alu I tau I le whaawa wai, ona o le whale aonga wa whaina ma mana o mia se whale whau. Talu mai le masina o mere lu o lua whae pe ona ta ua le whamtalang whalawa I tele. Na whaatala no ai le ploketi le nei le vao le mtanga ruenga masui o le fioanga, ai o le ofisa o Amerika ia pia, mo le saonga le mua whanau wa onga. Mataunu wai, e le whai o se whale aonga whau se fulu ono potu, e au fiai potu tusi o le potu mo computers o le science lab, ofisa o le pule potu o whaia onga ai o whale ui o whana wa onga ma whaia onga. O le ngā ruenga le tusalo na tau ma le tasi tesi ma le iwa miliona tupe Amelika e au fiai ma le tala ese o le whale a onga tuai. E lima se fulu fitu talo sanga o poloke tiati na e le tunuu ua talia e le polkalame sosoani laiti po le Small Grants Program le SGP. O talo sanga I e whaatupe le Global Environmental Facility, le GEF, ai whaawala mai I le UNDP polkalame o atina e malo o whaatasi. O poloketi ia e whaatupe le malo Australia, whaawala mai I le CARES Program. Ma whaanga o yoi e le whaapaanga ma le MNRE, malangolango I le mtanga renga o whaatuanga mwhainga whaiva I le whaatinonga. Ma whaalawilo ai, le masina talua I Novema se fulu fitu, ina ua whaamao nia matalia tāpenanga I la tōna tālo sanga. Mai le se lau se fulu tolu tālo sanga na avantu I tonu. O lefio anga o whale tanga loa I safu nei sa vai ili sinu una manui ai. E alai malosi whaafowina, ma whaamoli e toi vaenga o le nuu e le se wila wo o iai.
Ele o whaailoa mai e le whaamtalanga whaalaua I tele ale ofisa o le SGP. Isi nuu po o whaala po putonga e 5 sulfitu lea na manuia la total sanga. Ua tali mai ai nei le malo Japani e fsosani I le sao Samoa le whaititia o afianga o sisi o manga I le Sami ma le lalolangi. E pe o nao lato whatu pe ai waa. O lo ofewa I ei tangata anu umatulisi I le vao upolu mamanono ia sa umalava. O wa afowi e 5 wale o toi whaonga aini penisi ni po o kesi sasa wai e o lai waa. Ai ua suia I maa e whawhanga mai le wila po electric batteries. E le o ni waa mua fo ia I Samoa o lato whaonga maa wila e o lai. Wa silia se fulu tau sanga talo na whaalawi loa le waanga walofa Samoa. Iana misiona le Pasifika mo o atuai Amerika I matu. O le misiona o le whaonga ina le malosi whaafawina nai lo kesi. Whaapena o na whaonga ai le fua waafai al Pasifika. Solar panels e ngaosi ai le wila e whewa iai. Peitai. O molima wina le whaonga ai nai nei e waa alamini o lo o whewa iai pasese le waa upolu mamanono maa e whawhanga I le wila. E pei fo I ona whai ai maa wila mō ta avale. Ma whaatutu ai ia whale whaapitoa I le wafu I VAIFANUA e whawhanga ai maa wila. O le aunga lava o se sao Samoa I le ngā luenga whai whaatasi atunu o le lalulangi e pui al si o manga ma afianga mai suinga o le tau. Inisio TALA e ese mai sua ma whaaloalonga moitu malo e 5 sultasi o le tunuu tawalati o lato whaipule le palemene. Whaaloalonga ma walulunga o le o le fionga le palemia le na wala auliai Samoa ato ananafi. E pe ona tamua ai I le taitai o le sauninga ma le fionga I le au mamalu le malo tuto tasi o Samoa. Whapea sui o le fono sui tofia ai o le kāpeneta mwhaipule umo le mauta. O whaaloalonga e au fia I palapala malo ma se leni mopa se seo le au wala aulia. O tau mafa o ipu whaipotu ma ipu fuala au suomalie na matangofia I le teu ngol whaaloalonga mawalulunga a le tu malo nganga I fumaunga numero 3. O le minister tanga luenga o tute Masina lupe ma kesi masina lupe le ana tu to e whaafeta ialo ia le tu malo mai sala fai. Ai o Samoa na poto I vaitele I le asona nafi mo le wha moe o le fionga I le pale mia sunga le au le mali e toa le watea polata I vau Forsi Schmidt. Ko ngos keiming e se whai aku sa makala mtupe am kamaiki. Ele kua wha poe vangal ka ko mafkanga. Ele mau fo e pel maua anga pe sola faleaka. Lo I ku malo pele. Ia ele se si upu lunga ko le whaafikai. O leu whaafikai aku ai ngalua. Mori aku le whaafikai kele o ngō lau kou whaaloalo. Me uma wa vai ai le so, ele fau lo o langa mala wa ai kako mafkanga. Leo kako o mai e fai le whaaloalo mo le kungu, a le si la loa Samoa. E leo se fia kangaka I loa po se fia ngi wali. O le fia fai me sili a wale kungu. Ai sea. O lau kapo inga ngā sa kuam sa mali kuam la ingo mawaenga. Fai kal whaaloalo Samoa wa ko ia ai kako wa inga. I ngei vai kau o soifua. Mori aku whaafikai keli. Maru whaarkolu. Vai se lau ko whaarkua pa o. Alo whangia le kua e whaakukumu meu ko whangau ngau. O ngei asor kako mafkanga. Fai mawi inga o le rik. Whaafikai pa ia ia inga. Ia kai ngange whalupolu o ko finga. Whaafikai pa kako ka mawha le nganga. Ma walunga le aso o le wala au le kua e o mai kako ke uki mea whakasi wale so ia o sia makala le matupea ma le whangau ia pa ia o maainga anae mkuri au bubu ia ele ka ia I fale le anga lea sa au kou papa I mai o wale aso ma le whamoe moe o si whakasi kako kaulanga ua mu ma mangongi rumo le kua. Talana yo VAIFANUA nei fo yaso mai pia lau Samoa Entertainment TV manuia taul manga o le nei fo es fraile malfai ungol vai yas.